Na rijeci Drinjači u blizini brane Kušlat kod Zvornika došlo je do pomora ribe i riblje mlađi. Ribočuvari kažu da je šteta ogromna, a procjenjuje se da je uginulo više tona ribe. Pripadnici Zvorničke ribočuvarske službe odmah po prijavi izašli su na teren i zatekli strašan prizor u rijeci i na obalama Drinjače. Masa ribe uginule, plutala je vodom, voda je se osjećala na karakterističan miris mulja. Nemjerljive su štete, znači prvenstveno što je to resurs koji se jako sporo obnavlja. Iz ove službe ističu da je glavni krivac za pomor ribe naglo ispuštanje vode koje je povuklo mulj sa sobom i da su odgovorni u mini hidrocentrali koja je izgrađena prije 2 godine. Ribolovci razočarani. Ljubitelj sam prirode, volim ovu rijeku, bukvalno uništili su nam srce ovog mjesta. Sve nam je vezano za ovu rijeku. Perspektiva ako se ovako nastavi, ovakav trend neće biti ribi. Neće biti ribe sigurno. Iz preduzeća ETA Energy, u čijem je vlasništvu hidrocentrala, ističu da su zbog tehničkih problema bili prinuđeni ispustiti vodu, ali da nisu krivi. Odgovore na pitanja ko je odgovoran za ekološku katastrofu u Drinjači i kolika je šteta, da će nadležne inspekcije i komisije kada istraga bude završena.